कार्बि आंलं जिल्लानि मैखोम बर'फोर थानाय जायगा लांहिं नोगोराव मोनसे गिथावना अर खामनाय जाथाय। हरखाब गिथावनायै अर खामनाय जाथायाव लांहिं नोगोरनि थागिबि ऋतिक दासनि गलाया फारसेनिफ्राय सेवहांगार। दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव बे गिथावना अर खामनाय जाथाया नुजाथिदों। अर खामनायजों ऋतिक दासनि गलायाव थानाय गोबां मुवा बेसादफोरा सिलिंखार जादों। फुंनि समाव गलायाव हरखाब अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिम मिथिनो हायाखै होननानै गलादारआ फोरमायदों। অফিচাৰে আমাক খবৰ দিলে প্ৰায় 5:10 মানত তেনেকৈ খবৰ পালোঁ। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি ততাতৈয়াকৈ গাড়ী পঠালোঁ, কিন্তু ৰাস্তাত দুৰ্ভাগ্য যে মানে কুঁৱলীৰে আৱৰি থকাৰ বাবে আমি সেইখিনি গাড়ী যিমানখিনি স্পীড দিব লাগিছিলে সেইখিনি তেনেকৈ স্পীড দিব পৰা নাই। তথাপি আমি দুটা দোকান জ্বলি থকা অৱস্থাত পালোঁ। এতিয়া আমি দুখন গাড়ী লৈ আনি দোকানখনত জুই নুমাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ছাৰ এইটো কেনেকৈ জ্বলিছে এইটো অকণমান গম পাইছে নেকি? আমি পাব্লিকৰ পৰা এনে জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে ক'লে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা লাগিছে বুলি ক'লে। ৰাতি 4টা মানত কোনোবা মানুহ মাতিছিলে, মাতাৰ পিছত পিছপিনে লেবাৰকেইটা আছিলে, মাতিছে। পিছত উঠি আহিলোঁ, চালটো জ্বলিয়ে গ'ল, মিডিলত জ্বলি গ'ল আৰু। তাৰপিছত মানুহ মাতিছোঁ আৰু ওচৰে পাঁজৰে মানুহকেইটা আহিছে। ফায়াৰ ব্ৰিগেড অঞ্চল লেট হৈছে, সিহঁততো দূৰৰ পৰা আহি না, প্ৰায় 1 ঘণ্টামান পিছত আহিছে। আহি পিনে লগালে আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ জ্বলিছে গম পাওঁ নেকি আপুনি? ক'ব পৰা নাই ৰাতি কেনেকৈ জ্বলিছে কেনেকৈ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।